dia nalapakan nila, tapi papinagdingimi ipangolo ko kung Allah Ta'ala. Di ka baca. Ya. Tapi iya ibadawe, makadai nabita, si jammi tetuda tapakoro, masarulat di inaya mas sampajas sunnah si saburakan. Yan na tugas na sa tamatay nilo makada, ang kasikiritan nalapakan nila, jadi yan na masuk. Ang kato pagkasiliyam, watak kalero ni, di ka baca. Sinin na tauman niya pigaw deche, namo manihalaw galunge, namo manihalaw darae, joka na yaro man caji pasida kamanang. Jadi kita salah pahami. Itu apa ya? Maka mak dompeng mak bingkung demi mencari nafkah halal untuk keluarga, agak gunanya loh. Itu adalah sedekah. Jadi itu situ kan lah Pak galungnya Pak. Aja tak ada makurang pahala. Namun juga na aja betul lo galungnya. Oh ini akan memati untuk sampai dari halal na po Allah Ta'ala. Untuk keluarga ta, insya Allah. Bega gak tahu ibaw liman na ko nabita kecuali tukang batu. Para pak batu. Nasa baigan na rumah lepak-lepak liman na. Yan na ro na majama isiba nabita. Natakot tak pangalay ya ro. Liman na nabita ka makaropa liman na. Na pamakutan na nabita makada. Magi na ko kasi malako liman mo Agak nasa sahabat makada Rasulullah. Ya kasi jama-jama ko marapak batu. Yan na ro bati ko rapai ubalo. Yan na ro panday ng keluarga ko. Tati o matan na nabita. Na panala nabita ya ro liman na sahabat na nabaw. Agak nasa nabita. Bikin mak ko manamui umak ko matan na ni papinabit ko.